lama nggak ketemu nih. Badut apa namanya ini? Elmo ya? Elmo kan ya? Ini badut Elmo nih teman-teman. Wow. Ini ada badut lucu guys, ada badut Elmo sama badut Shizuka. Badut Elmonya nggak joget teman-teman. Ini badut Shizuka, temannya Doraemon sama Nobita. Ini udah lama nggak ketemu nih badutnya. Oh, rame teman-teman. Wih, ada musang. Wow. Oke teman-teman, bagi yang suka video silahkan like, share, komen. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe guys. Sampai jumpa, dadah.